na rule ntegete nyuma menkore rwenyangi. Iyo 1950. 1950. Ikiaga ikanisa muntu nabona ngire se kanisa tindi muntu muhe. Emero nero no gokore nyangi. No ngokore nyangi. Linga yitinga wana ne nyangi ngo chakora irube ligachama ulichikiricho kujigwenda kiricho ngo emere meto kora interview abantu 21 ngo faulu ngo tayi kise jikaranse tero iri tayi kwa ade yeri karanse tero geri kwa ile ayo kwa ile marieta auto abantu bari ko nayo y'abasongo kari kurende ugachake kasi 1950 1950 na ndio kwanza cyame na rule ngwana kwa mwete kunywa mutakore nyangi abana kanyane nyangi raganite ndi bana nyangi toji ya ite ile ndi bana bayasidie mbawanje wira nekatsa bana kire se kanise ese experience ense mangane ense bora nakira mangane serikali bategete serikali bona ese emirimo yawe gocha ngai narari gwakorete emirimo nkamanya gukora rukericho miaka 10 1961 ika ewe transfer kino akora matemu wansa matemu amangi sana wakuruka clerical examination higher clerical examination, law examination for administrative officers. Abono gente kusoma kusokora matemuka. Ngokora matemuka interview tongabire ya. Obure kole nyene ino mukarani bwana obiro cyese ya. Nabiko cyaga bwa korera. Obiro kidanko bikoro. Ibinde do bimanyite binaye bano kulikara kukuku kusumbwa. Wana mune law examination kitije tika jena wala tuji kwende subjectinye yani penal code criminal procedure code na Indian Evidence Act na civil procedure ije subject nanga chikora lendi chonsi ngaita ngategura eti lakini abubono matemo ayo ayigale ngi supposed kurika abadio mbali kuri mu Africa wana njibika na kodi waitira matemo ali twakatoka abadio bandi bakabuwa chekaita sana ita wana bali go sumbere na chise cyo Wilson ikigana kiyobo Wilson ekenga kigere ikabona ngwa yeto kaliko bodio bonga ngataka kolikwa kwende judicial ikakana ukanyamara yoli bring replacement a person ranya kwa interpreter person kwa ngesomo person ku translate kusi iko korusi kuga judicial so kwenge mne kira kiko iko monta ngo toka ora kole gasi ora ile gasi monta akabora ingati aya ngataka ku police direct inspector sagini rulinge minister akahoga na isigari nyiru kiganjo songo bakaza kiricho bakaza kunyima kipanye mangana gatindia akagana high court wakakana